U našoj kući je svjetlo upaljeno za sve. I treba da budu samo ono što jesu. Ne da se stide onoga što jesu, nego ne. Sa ponosom da istaknu, ja sam to i to. Onima kojima to smeta, oni žive u tunelu, njima treba pod hitno upaliti svjetlo. Ja sam rođeni Banja Lučanin. Nikad u životu nisam rekao da nisam Srbin. Ali ja sam i Bosanac. Ljudi, gdje sam se ja rodio? Kako se zvala republika u kojoj sam ja rođen? Bosna i Hercegovina. Ne kažem da jednog dana neću prodati kompaniju, ali sigurno ne onim ljudima koji nisu dio priče, odnosno nisu dio snaga koje prave ovu državu, koje žele dobro našoj djeci za budućnost. Na političkoj sceni danas mi imamo kukavice koje ne smiju da pogledaju sami sebe u ogledalo, da se suoče sa stvarnom problematikom ove države. Osjećam ogromno, naravno, žaljenje što se ovakve stvari desile. Tu ću izdvojiti i posebno Milorada Dodika i dok je bio predsjednik Republike Srpske pa i poslije, praktično stavljao na metu na leđa mnogim ljudima, pa između ostalom i ovom čovjeku koji je ubijen sada, govoreći da je on američki eksponent ovdje, da radi za britansku i druge obavještajne službe i tako dalje. Lako vam je da nađete budalu koja će za 1000 maraka ili eura da povuče od barača.